جه دنگ امریکا ل واشنطن پایتخت سلاو ریزن من صالح دمیجر بوا بینر نهجا امیرو خلک کنویا برنامه هفت رنگ جوارا پیشکش دکن کو هجمارک مجارن موزیک هنر زمان داهینان و روشنبیری و تحوینه به هیوی ما کو بدلی وبن ام جه کوبانی و راپورتک رضوان پیزار دست پی بکن اوین تیفور خانمک کوبانیه کو گرینگی دده ویجه زاروکان و تانها 8 برهم چاپ کرنه 7 جوان چیروکن زاروکانو یک جی لیکورینه اوین تنه به زمان کردی دنویسینه دهیا ما 5 سالان دا اوین طیفور آ 26 سالی 8 برهم نخواه دوار ویجه زاروکان دا چاپ کرنه اوین کودایک زاروک که دبیجه حس کرنا ویجه چیروکن زاروکان را کجدایک و خوشکن خواه بری رازان دبیست هیچ کو گاوین خواه بر به نفساندنا چیروکان و باویجه تمی دکت باله من اجی و قاربم روزه چیروکه که وقت بیج بنویسین آوایی که اکادمی با آوایی که ام بیجن کو زاروک بکار بیجی حسب که جی فهم بکه بیتر چیروکه که ام بیجن آوایی که اکادمی به کو باندور خال لأنه زاروک انتنا بالدرونية زاروک انتنا بفتاو ما كتشنه که اوین هروها حسکرا خواندنا چیروکان جبو زاروکانه او در باسی باخچه زاروکان دبه و جبو وان چیروکن خواه دخوینه اوین دبیجه پرانه چیروکن وی ین فیر کرنینه و بریا چیروکان آگاهی دبال زاروکان دا دیمینن اجبر سادم الحسكنا مش جروكان يعني حتى قاموا كاس جروكان يدي اللي بيسي ما زاروكان دورا خاكم ديكم دينين وان دمم رخنين وان دمم لجورا وان جروكان خدوا جهرم يعني بيجن جهرتين وان تشي ديكم يعني قبل جروكا كده اللي بيسي نار نيرين المزنا برناج بمترك او جروكش بزاروكان هفجینه اوینه کبخوا گرینگی به وجه دده و پشتگیری اوینه دکه دبیجه پیشکتنا اوینه دویجه زاروکان دا جبو وی و مالبات جه سربلندیه كوني دوی مجالی دا کسی پول سروی مجالی خبرتن گلک که من مثلا روزاوی پرسانه ما پیشگیری دا یکود وی مالی وی عالی دا گلک برهم درخستن و کونی یادی تر مجال محد یک مثلا ویژه عالی زمان دا دوی درباره دا ام باندور لحظه دکنی اوین کو یکم جنج کوبانی دویجه زاروکان به کردی دنویسینه دیار دکه کو او راستی گلک زحمتیان ته کو باندورا شر و کشبری زیان لسیکولوژیا و دکه و دهله کو هن جاران نفساندن راوستینه دو دیان يعني تدید هنا كي تجوا زاروكا دنويسني تجبو زاروكا جشتي دنويسني يعني جوا كو وقت مصطلح وقت جه جوا كو مخصص جبو زاروكا بنويسني يعني قالك زحمت بكا زمان رج آوا جشتي يعني رجباتني كردستان حمي وقت جه كو زاروك جشتي سر زانن دچوکی خاطب کار بینه و زحمتی هری مازن بگم. اوین نها رومانه که جبو زاروکان آمده دکه او خیال دکه کو لکوبانی بخشه که مزن جبو زاروکان آوا بکه هروها خودی واشانخانه که تایبت به وجه زاروکان به رضوان بیزار دنگ امریکا کوبانی اوین تیفور یکم خانم کوبانیه که چیروکن زاروکان به وی آوای خوشک دنویسینه داهنانه که بالکش و جورکی گرینگ ادبیات کردیه که به وی آوای نوژن دناوا کردان دا براستی کمه جبو که ام سربورا اوین جنیزیک و ناس بکن نه او بریا سکایپ جه کوبانیه بمرایه دم باش اوین خانم تا چه ما خواست جه زاروکا را بنویسینی یعنی چه بهتر بالا تکشاند که حتی ادبیات زاروکا را بنویسینی دم باش گلک باش بو به خواندنه براستی گاوا کو امازن زاروکا دنیرن ام جانا خطاب واندا دنیرن يعني دوا كمرو براسي هني كي مازن دبا دخازه زاروكتيا خاوه گرينه جانا خاوه گرينه اول جانت صاف زاروك عند دبينه براسي يعني حسكنا من زاروكا را حسكنا من دغهدار كنا تشيروك نجبو زاروكا هيشتكو از حسكنا كمان قالك مازن دا
اوایل نیساندنا چیروکش بو زاروکان با عادی ترجی یعنی چیروکن اکادمیک و زاروک جی تودی بگیرن و درونی ام بیشن تشتکل درونی همان باندور نکه تنینی باشه اوین ها اجبو کو ام بیشن نویسکارک چیروکان یان هلبستوانک هلبستان بنویسینه داهینان دوی والیدا بکه دوی بری گلک خوندبن بری ام سربورک خو بری ام بیشن کانیه که به چکجی ورگرته به ام بدن برچوان کو يعني ادبيات كردي هناكي ام بيجن هجاره هناكي فقيره دواره چيروكن زاروكن يعني فيسكيدا تا يعني جدرا ام بيجن بيزانينا تدوي درباري دج كوبو تشكي دري چيروك خوندن ها قبل شو كبوم يعني هم تمام مستزاد 14 سال بون او خوش كامن هناكي علي كاريا من ذكر كو از بكارم چيروكان بخوينم برهمن آگاهيان بخوينم براسي راست بلكي مروف باويك دافكي ببيجي كو برهمن زاروكان ان كردي كيمن لغاباكو من برتقا علي كردني آماده ذكر براسي ام بيجن وجا زاروكان كردي بايبت قالك زنجينا براسي چش چيروكن داوكي چش اوادن همن دن ان وجاي قالك زنجينا ان حتى رومان زاروكان دفن صالح داوود قالك دركتنا بلكي فريق عندنا من جتروكن ورجالي الزمان الدكتور ورجالي هاتن عربي جتروكن عربي بو كيم ان كردي بو زمان الكردي اشتراك في صالبات كان صار بوري زنجين بو يا براسي تراست بجاوين او تشكي دفكي ام زان تشيروك ام جيش زاروك بون تشيروكن يمتي بدفكي هاتن غوتن قالك شخوا ادبيات كردي بريوي بدفكي هاتيه وغواستنج بو جنفشكي بو نفشكي دنيا ما بس تامن پرتوکن اکادمی ین جبون زاروکا بون و تجی لگور کمدیتن یعنی بهتر اسکارم ببیجم نزیکی ریبازن خوندنه او تبع ما بس كريا يعني وينا تكست بهفرا بفيشي واي تشاب كرني او وقتها برتوكا كي از برتوكا تدبينم از هست كم وكو از ريبازا كخوندني لدبستانا كي يعني لغرستانا كزاروكان دبينم يعني تفي تشاوا شروع بدكي راسي قبكو مروف برتوكا شقد تر اكاتن دين دخوينا راسي تشين عربي تشين ان اوروبي مروف دخوينا مروف شاشتين وان فير دابا ياك تشتن من قص بالا قابض مثل كو نفيس وينا همان تشبه يعني تشتا كنت نفيس هذا بحث بكد وينا ده باش فرق صاروك بالتالي وينا نفيس هذا دوينا ده بالا ودكشينا لو ما يعني ما خاص تشتكي كو هنجي يعني حتى شروكك مؤامدات كل من كلاك وقت انجد شروك دخاندن وتشتكي له باطينا وتشتكي كو شاشات حمود هتنيك اذنك بموي شاشاتيه باشه او خودت دبیجی در راپور کو هفکاری ما رضوان لگلت چکر بو تدبیجی کو هناك ام ببیجن ترم يعني جي تجهن او هناك زحمه ديتنا هناك ترم وتجهن تايبت او شقه زحمتي اللي بيشتا تشيدك كنت قاربي دمن بيشتا هن بهتر وبهتر تشتن جهه رنگ جين بري بنفسيني نتهنئ أسحر يعني سكارت تجبو زاروكا بجبو مزنان بجي كفاكو تشتكي أمادتك يعني نتهنئ جبونها أمادتك خوني وياكو حر كردك لحد دنياي بخوينا كفاكو أتشلوكا كجبو زاروكا جي أمادتك انت جيس هنكي تيجه المروف هنكي نافقائية يعني نافا باجير دايا يعني وقت مينات بلكي باري مجي مدا كفاكا بين مصر بلكي الحمو ولد مصر نبكران بتر بين قارسيان بلكي تيجها كديسر جيشتيها لو ما بلكي دزي آيل ده هنكي زحمة تكشانن أو جاز بيجو ده من تيشتا مروف ذكرى قاموسي كيان هنجك خد بتوك تيكا أو زحمتيانا درباس لبن باشا أبين يعني تشتكي دنفيسيني جي زاروك راو زاروك جي تديت دنافا مالي دا ندس لادارن نكارن بخوهرن برتوكان بكرن بستينن ببينن لبرتوك خانيان بهتر يعني دانوستاندنا بزاروك را دريا دبستانان دبي دريا بريين ام بيجن كانالين فرميرا دبي دبي درباري دار وبريا خسر اليكاريه تكريه كنت دريا دبستان را خو بگيني زاروكان نهاتا استك ذكرن ببيجن حاضي من بلكي الشاهيان دا بالدران دا بخاجيان دي حمو زاروكان بس بطيبات ايش شهيدان من بيتلوان تلوكن قبلافك وجوان راخاندر اللي بدأ بختين زاروكان يعني قبل بخزم بيتن كيجان بختين زاروكان بخنم ترى القابل في شام النيجة يعني الذكران جدا بيجم دبن عليك
باشه اوین ام بحثا یعنی آوای کتپی دنویسینی و شیوای اوه تپی چیروکا دنویسینی ام هنی کی ما بحث کرد راپور جهنی کی دیار بو لام تخازن تنی کی بحثا چیروکن تایبت بکی یعنی وک نمونه تچاوای چیروکا که ام چیروکا بویره که جزاروکا کی را شروع ودکی تذکاری نمونه که چیروکن خواب بیجی نه یک چیروکن من بکی مزاروکا را جخانده بود رابطاج دا اوه چاندنا گله که یعنی هر چندی او گل مالا مروف بگلان چاندی به بگلان دنگین به بگلان خبلاندی به او قد باشه یعنی گاوا کو بیسو بالا خود دیگه کو ام ببیجن پیشا مالا وی گل تنه مال حوالی وی گشتی خبلاندیه گشتی خوشه او خمگین دی بگله که گاوا بخواد گلان بچینه نزانه بچینه حوالی نویتن وی تیر دکن آوه چاندنا گلان دکن دورده یعنی ام ببیجن زاروک فیرده به شما گرینگ مرو گلان بچینه حتی گل مزن ببه دوه مرو چه آوه آف بده خدمتی که و گلات کاره چه آوه مالا مرو قاشق بکه باشه اوین ام ببیجن چیروکا مشکو هیا فرمو تمام کاری تجروكا مشكوده يعني هناك بالنزمي تجروكا درد كافه تديد دانا افا طاووس درد كافه بيجن حناكي خب مشكوده كاب بان الهمبره خودك يعني افا حتفرمد نابره اجال اللي بترى كيف وزاروك حركه بشكل خودشي جهه تقبل بك بحسبك باشه اوین تکاری چا بکی کو ام ببیجن بتایبتی ام جزارو کرا بهتر تو بحثا ام ببیجن حیوانان آجلان دکی وان دکی کسایتین چیروکین خوش بو کو زاروک بهتر جزارو کو و بهتر نزیک بن گوتنن وان ناون وان تشتانجی گلک هنا مثلا وکو کووک ل کردستان به گلک ناوان تناسین لکوبان بيجن كول جهكي بيجن كفوك لجهكي دين بيجن كترة يعني قلت هل بجارتنا فان قلتنا جبر كتش كوباني تين كوباني هل دبجيري لين كردي هل دبجيري يعني ما بس من كردي يعني ين كو ام بيجن بهتر اريكرن سر هذين اريكرن سر هذين ها بيكي دستيك قوا من دنيستان متخاص ان كوباني بكاربينا قوا كم هر باروك نكار جي فهم بك مخاص كو اواكي جشتي حركه جي فهم بك دنيستنو گلکی باشه تشتکی دید و درباره دا در وی کوبانی پرتوکن تا بلاف دبن یا چارچوبه زاروکن کوبانی دا بهتر تن ناسین نه هم بجن هر پیشین تدل قامش لو درکت یعنی سر پیشین بدل قامش لو بلاف بو شپاج هم بجن جواشان خانه شده درباتی عالیه باشور جیبو و درباتی کوبانی جیبو یعنی هر اوایک درن خازن دارن یعنی با اوایکی پی دی اف که مش گله کاول خو باکور ان درباده شاندن از کام بیس خطا اوایکی خاط بلاف کردن باشه اوین ام داخواز سرکفتنش درد خوازم براسی ارکه که زحمته دانستاندنا بزارو کار و نویساندنا جبوان کتوان راضی بکی گلک ارکه که زحمته سرکفتن جبوتا اوین تایفور تج کوبانی مرابی گلک سپاس بوده ماته لوانه پیشانگاه چاردانا توریسم و گشتیاری یا روجهلات انادولیای به برنامه رنگین هات لدارخستن و بشداران تدا و کمپانیان تدا و کسن گشتیار تدا ناسنامه و کلپورین باجارین خواه بشدار بون و نشان دان پیامنیر ما لوانه عارف اصلا سردان آوه پیشانگاه کرو او راپورت آماده کرد لعلی که دنگبج ایسف کلام خواه دبیجه جالی دن و جی جنین شواکار وینه جنه که کرد که لدردور وی به نقشن کلیمن نافدارین باجار وانه دخملینن. اف دیمن رنگین یک جی پارچه جی پیشنگه ها چاردانیا توریزم و گشتیاریا روشلات آناتولیایه و لوانه هاتیه لدارخستن. د پیشنگه دا ستاندا هری بربچاف یا باجاروانیا وانه بو کو او پیشنگیا و ارگانیزاسیون جی دکه. باجار وانه جی 13 باجاروکان پیکته و خودان ارنگاریه که گلک مزنه و هر باجاروک جی به طیبتمندین جدا تناسین.
Öşkaten turizm öşkaten medvet bile millete uaneci bibini daha fazla ben çünkü yeş dervet zanın ama millete megelen zanit hem minne hevya hemyan inşallah hem bile misafirime. Ji hejmarek zêde bajarên wekî Mêrsîn, Amed, Culemêrg û Mûşê kompanyên gerokan û bajarvanî bi nasname û kelopûrên devera xwe beşdarî pêşengihê bûn. Jinên bajarê Wanê wekî demên berê ji aliyekê ve meşka xwe dikirin û ji aliyê din ve jî li gel destarî stranên xwe vedigotin. Beşdar keyfxweşiya xwe bi darxistina pêşengihê tînin û hêvî dikin ku bi van bernaman zêdetir gerok serdana bajarê wan û herêmê bikin. Turizm zamanı konusunda turizm dedin tabi piçay dedin medvet daha yaratıcı betin. Bu kendi medvetin bu kendi şolken ve avten. Her wiha di pêşengehê de hejmarek zêde standên bajarê Îranê jî hebûn ku her sal hejmarek zêde gerok bo dîtina xweşikbûna bajêr, jîngeh û bi taybet bo behra wê serdana Wanê dikin. Sana Afşar ku ji bajarê Urmiyê beşdar bûye û xudanê kompanya turizma Sexlemiyê ye, ew jî danasîna bajarê xwe dike û rûnişmanên vê derê vedixwîne bajarê xwe. Sağlık turizmi için Em li benda turistên Tirkiyeyê ku ew werin Îranê. Ji bo turîzma Sexlemiyê li benda herkesê ne. Ji ber ku li bajarê me nexweşxaneyên baş, doktorên baş û navendên ciwaniyeyên baş hene. Hevbajarvanê Wanê Abdullah Zeydan serdana hemî standan kir û xêrhatina wan xwast. Wî dema serdana standa Azeriyan kir ku ji Îranê hatibûn, koma folklorê ew bi lêîstika xwe ya gelerî pêşwazî kir. Pêşengeha ku du rojan berdewam kirî bi bernameyên xweşik bi dawî bû. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan. Şevakarê Kurd Heyder Ekînek pêşangehek li bajarê Sembolê li darxist û şêwazê wî yê taybet bêhtir bala serdanaran kişand. Ekînek li gelek welatan pêşangeh li darxistine û di tabloyên xwe de ew bêhtir jinê dide pêş. Pemnêrê me Eyûb Demîr li wir bû û ev raport amade kir. Di her şêweyekê de hindê rengan şêwazê çêkirinê jî ciyekî giring digire. Hunermend Haydar Ekînek jî di nîgarên xwe de bêtir bi çêkirina şêwazê xwe balê dikişîne. Li Stenbolê di pêşengeha wî ya dawî da jî ev yek diyar dibe. Li ew di sala 1967 da dema li Wanê jî dayîk dibe êş û dildariya xwe bi tevahî di nav hunerê xwe da tîne ziman û eva 35 salê jî li Stenbolê jiyana xwe didomîne. Ekînek di destpêka hunerê xwe da heta niha bêtirî 1000 tablo çêkiriye. Lê ew hê jî xebatê xwe bi eşxeka mezin berdewam dike û ew şêwazê hunerê xwe jî wiha tîne ziman. Mexa pê bi mera xêz dikir, mera jî mera naxa bû tarz, mera bû akın, ez kara xwe pê mexa pê bi mera çê dikir. Ez tenê me heta niha jî dunyayê her derê he, naxa ez viyanê bûm, ez çûme viyanayê, îro viyanayê xelat bû hatibû derê. Jin an jî azadiya jinê di hunerê Ekînek da babeta herî serekê ye. Ew gora sor jî ji bo azadiya jinê wek sembolek dibîne û di pêşengehê da jî gora sor îmza dike. Gelek kesên navdar û hunerhez li vê derê hatin bahev û li ser hunerê wî jî fikr û ramanên xwe diyar kirin. Ji vana yek kes jî hunermenda Kurd Tara Mamadova ye. Haydar Ekînek ji bo min dostekî je min wî bi hunera wî ya resmê nas kir wek hûn jî dibînin bi tarzekî mixê yani bi mixê van resma çê dike gava ku min wêneyê wî dît ez mam heyran. Çiviyle yapmış olduğu sanat eserleri Ev hunerê ku bi hizmar
pek aniye arasti mirov ra dikişe hundrê xwe. Eva şewazekî cuda ye û li kor min behreke mezin e. Ji bo min tiştekî girîng ji babetên wî ku li ser jinê çêkiriye. Di gelek nîgarên wî da tundiye ser jinê jî em dikarin bibînin. Haydar Ekinek heta niha li gelek bajarên Herêma Kurdan û Tirkiye pêşengehê xwe vekiriye. Li welatê biyanî London, Viyana, Norveç, Avustralya, Dubay û li hin derên din jî di pêşengehan da berhemên xwe nîşan daye. Lê ana di armanca wî da Amerîka heye. Bajarê Nashvilleê wilayeta Tennessee wekû bajarê mûzîkê tên asîn ku kolanên sereke, bar û xwaringehên navenda bajêr dîmenên mûzîka zindî nîşan didin. Hevkarê Medexîlê Şemo serdana navenda Nashville kir û ev raport ji me re hazir kir. Nashville weka warê country music yan mûzîka gundewariya Amerîka tê binavkirin. Li navenda vî bajarê mezinê wilayeta Tennessee dehan holên mûzîkê hatine avakirin û di hemû werzên salê de dengbêj û mûzîkjanên navdarên Amerîka têda ahengan digêrin. Her ku roj ava bû dengê bilindê vê mûzîkê di bar û meyxane û hotêl û xwaringehên navenda bajêr de bilind dibin. Evja em tên vêr ji bo derbazkirina demeka xweş û ji bo dîroka mûzîka gundewarê naz bikin. Ez ji mûzîka gundewariyê hez dikim. Ez dixwazim bizanim ew ji ku derê hatiye. Vê taybetmendiyê netenê alîkariya Nashville kiriye li ser nexşeya huner û mûzîka Amerîka cih bigire, lê li ser nexşeya huner, mûzîk û turizma cîhanê jî cihê xwe veke. Ev jî bi xêra stranbêj û mûzîkjanên navdarên mîna Belmont Ray, Chet Atkins, Owen Bradley, Hank Williams, Johnny Cash û Dolly Parton. Gelek mûzîkjanên serkeftî tên vir. Ez dixwazim bibînim ka ew çi pêşkêş dikin. Dîmena baran gelek ciwan e. Ez hez dikim ev li çi cihên dî nîne. Hollywood wê çê nake, lê Nashville çê dike. Tim wiha bûye. Em ji bajarê Nashville hez dikin. Li navenda bajêr her gav ahengên mûzîkê hene. Her hefte em tên çalakiyên cor bi cor dibînin. Ew zêde xweş in. Gelek mirovên baş, xwarinên baş em bi rastî kêf dikin. Navdengê Nashville weka mala mûzîka gundewarên Amerîka dîrokek heye. Bo nimûne hola bi navê Raymond Auditorium ku di sala 1892 de hatiye avakirin niha weka kenîseya dayika mûzîka gundewarên Amerîka tê binavkirin. Ji ber vê jî Nashville bûye qonaxa geşt û seyranên gerîdeyan. Ev di lîsta xewnên min de bû. Ez berê qet nehatibû me Nashville. Min her tim dixwest werim vir. Mûzîka gundewariyê heza min a herî mezin e. Bi hatina vir, îşev ez xewna xwe pêk tînim. Tu ji her kesekî mîna vê xanima ku rojbûna xwe ya bîstûyekan aniye vir bipirsî, ka çi matên vê derê, tim navê dengbêj û mûzîkjanekî di hizra wan de ye. Ez dibêjim Morgan Wallen stranbêjê herî mezin yê mûzîka gundewariyê ye. Ez bawer dikim ku herkes tê vir ji ber ku ew ji wî pir hez dikin. Xelk ji ber wî tên bajêr. Hemû stranbêjên navdar, hemû bar, civak, civanin. Ew cihek gelerî ye, ecêb e, xweşik e, ji ber vê yekê ez jê hez dikim. Ew hejêkirin li ser rûmet û sîmayê her kesekî di meyxane û li nav cadên nîva bajarê Nashvilleê de li van şevan diyar e. Dexîlê Şemo, dengê Amerîka.
مکسیکو سیتی به هزاران ولاتی تبلی مراسم پیشوازی جشن کریسمس بون. مراسم به نام بولو فست تناسین او به بالون و سمای جه رنگ پیروز کردن. به هزاران کس لمکسیکو سیتی پایتخت مکزیک کمبون دا گل مراسم مشاد دم سالا کریسمسی به نام بولو فست بجدار بن. بولو کو هر چکا پولاره به بالون اکا مزن وک بابا نویل هاتیه چه کرن. Ez pırjê hez dikim. Ji ber ku bi baweriya min ev merasîma meşa Krîsmîsê ji bo me hemiyane. Ev tişteke ku em hez dikin bibînin. Herçend ez pîr bim jî. Lê di her rewşê de em hîn jî ji dîtina hirçên Teddy û Spider-Man kêfxweşin. Ji ber ku ew zaroktiyê tînin bîra me. ev merasîme hizr û bîra mirovên bi temen dibete serdemên zarokiya wan. û bo demekî xwe di wî temenî da dibînin. Ev tiştekî pir xweş e. Balon pir xweşikin. Hûn bi tevahî hewaya ser salê hîs dikin. Ev zaroktiya min pir tîne bîra min. Ji ber ku pelîstokên ku min di zaroktiya xwe de pê dilîst hene. Ya rast ev e ku ez ji hatina vir û ji bîranîna demên berê pir kêfxweşim. Çend hunermendên din wek Karolîna ev ê boneyê bi delî ve dizanin ku bi mûzîk û semayê nimaşên xwe pêşkêş bikin. Bapîr Şêrwanî dengê Emerîka. بینەرین هێژا به vê raportêm digin dawiya heftrengiya vê carê heta careke din silavê min Salih Demîcer û yên hevkarê min li kontrolê ji bo we her şad û bextewar bin.